Гӯшти пухта бародаро 85 дирҳам. Гӯшти пухта 85 дирҳам аст. Инеёш 1 сомон. Набиниш ид ништия гаир соза. Иш ясмай короче. Сверхаш 85 дирҳам. Ход не партон видеоро тамошо кунем бародар. Короче ами 95 дирҳам дастах напатин на номеро. Да, ҳазор гирека да. Явне номерош. Уж ҳаму хат дига арзу намешавад сархша. Ой бу короче. Шон даставка 85 дирҳам аст. 85 дирҳам. 95 дирҳам. 50 Не номеро якаман. Неми номеро шан, номеро баш. Смен чанд сом гуфти? 48. 48 сом короче. Смен тиҷоа? Ёвона, ами зури ҳамия короче. Бисёр га 50 та мақсад зиёдтар бигирам бо ясм арзу мешавад. Yani oha kabiyam. Oha чанд сом? Килош 90 дирҳам, қопаш 45 сом. Парпури ништияган короче ина. Бузург Хоҷи Шариф да. Нема чо. Биам чиро бинем ака. Яна чанд сом медимё? 45 сом даст мо. Родман 35. Не 35 сом родман. Клей кафе ламу аё. Шиям несина. 45 бо арзу мешда. Си ба 60 шанс ма? Пена бло. Не, си ба 60 хими амашон просто и 15 куш бошо 15 сом. Да, куш бошо 10 сом. Да, ҳакаш 10 сом, 15 сом. 20 18 сом аё. Не. Конкретно, короче, ина бачо тамошо кунед. Ина бло. Дар Хоҷи Шариф. Хими амашон си ба 60. Миамаш си ба 60 аё розиш баланд. Розиш 60 баландиш 30. Деки бада яви размер ада. Короче, ай 18 сом сар мешавад, то 10 сом. Вот 25 шанс мо. 22 сом, 25 22 сом дасина. Зинда боше, саломат боше бародарон. Ҳозир